Bila dah Allah buangkan sifat tercela, Allah tanamkan sifat terpuji, dah bersih dari batin, barulah Allah tunjukkan rahsianya di alam malakut. Inilah tajalli. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di alam malakut kejadian di langit, di alam malakut kejadian-kejadian di bumi, di alam malakut peredaran masa malam dan siang, terdapat resi-resi Allah yang dapat dilihat, disaksikan oleh golongan ulul albab. Jadi ulul albab inilah dapat tajalli daripada Allah. Cuma kalimat tajalli tak disebut. Yang disebut mereka nampak. Nampak itulah tajalli. Tapi kalimat tajalli ini ada disebut ayat 143 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Inilah satu kalimah di mana Allah menyebutkan istilah tajalli. Falamma tajalla rabbuhu. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan, menyatakan, menampakkan, menjelmakan rahsia-rahsianya di alam malakut, terus dalam pandangan hati Nabi Musa alaihissalam, menjadikan bukit itu hilang dari pandangan mata kepada Nabi Musa. Caranya macam mana? Pandangan mata Allah hilangkan. Bila Allah hijab pandangan mata Nabi Musa, pandangan mata hati nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Inilah tajalli. Ini tajalli. Senang saja tuan-tuan. Sekarang ni kenapa kita tak tajalli? Karena mata kita tengok alam mulki. Kalau Allah tutup pandangan mata kepala kita, ya, bukakan hijab hati kita, kita nampak alam malakut. Itu tajalli lah. Itu tajalli. Boleh faham? Di sinilah, inilah kalau kita hubungkan dengan sibghatullah tadi, itu ada hubungannya. Tapi tajalli itu maknanya Allah nampakkan, jelmakan, zahirkan rahsianya yang berada di alam malakut. Seperti yang ditimbang oleh golongan ulul albab, seperti yang ditimbang oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam Naqsabandi pun ketika solat, setengah-setengah orang yang solat dikurniakan. Bukan semula, ini kerja Allah ya, bukan kerja kita. Ada yang dipilih oleh Allah dikurniakan, ada yang tak dikurniakan. Ini semua kerja